Ortaya yoru rupiro rumo abashomesa bo kwegesa ubuha mitinde etari emwe n'emwe y'ebyobuhingi kandi amagezi nigo gamwe abashomesa aba bakagateeka omu beegi aba barikushomesa. Abashomesa bamwe batura baregesa pastures konka bazireba mu bitabo baba batakazirebaga on ground. So egi partnership iraza kutuyamba munonga kugira ngo abana bitu muri egi region babasha gukozesa institute yitu kandi nabo bagarukagayo wabo in future bagambira banyina nabishe kureba ngo tibabasha kuferwa hawuhereza boroga mu kitongole cya Naro. Dr. Kenneth Akankwasa urukurura nk'omushuganisa omu bya tekinologiya hamwe n'okuhikirira abantu omu kitongole eki nagira ngu Ortaya yoruhoona rubiire rugendereire kumanyisa abashomesa aba aha bintu ebi barikukora nk'ekitongole. Institute egi eraza kubeera nka one stop center kureba ngo yayamba ko obuherezo bwe kugira ngo abana babasaga kwega bege ebintu biri applied. For instance, institute in demonstration gardens zone zirakwata all crop varieties. Bimwe aha bintu eby'abashomesa babegesiibwe omu Ortaya yoru n'okuriisa enjoki, ebyenyanja, okuhinga enanansi, omwani, ebitookye hamwe n'ebindi bingi. We learned a lot about bees, beekeeping, bee products and how we can process honey and produce good quality honey. Dr. Kenneth nagira ngu ebi byona biri omu curriculum ensya ei gavumenti yareesereho omu mashomero enshumi nkyehwire. Ogu nagumiza mwashobora kurungi nk'okunikiza kuhwera abashomesa aba kutunga emiringo ei bakubasa kushomesa mu curriculum ensya kandi okukirana munonga amashomero agatiine ebyokukozesa. Mu discipline zoona ezireetengwa kurebeka ngu egyo curriculum yateekebwa mu nkora egi zadi rebitaba zadi eine facility yo kureba ngo kyabasika. Naro negira ngu amashomero gabaasa kukoresa ekitongole eki kurambuza abeegi baabo omu mwanya gw'okubirukanisa za Kampala hamwe n'emyanya endiijo erihare. Batasibaga barabonabona kandi baratwara nk'abaana za Kawanda za Namuronge kandi ebi baraza kureba kuri na hanu biriho. Bamwe aha bashomesa butuhaganiraho nabo basiima ekitongole kya Naro abo kuteekateekaho Ortaya yoru bagumize ngu rubahwerire kihango omu kutunga amagezi agu barikukozesa omu kushomesa kwabo. It was really interesting. We came to realize that a lot has been made by Naro in improving agriculture productivity in our country. Abira abana mbarete kandi bege uko basa okukora ebintu ebyo bakosa amagezi gabo n'emikono yabo. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakisiki abwa Sky Television Agenshong. For the bees to enter, you will check a difference for the non-stinging